Talofa Lava, you're watching TV9. Talofa, you're watching TV9. Ia, fifia lava e whatalofatu ma whawhelo iatu I le mai moa ma le whaafonga mai o tātu o tunu e le nei vaenga o tai au, whapefore nei vaenga o tātu whaasararaunga mai le tautua nei le tuaipi. Ia, whapefore I a lona vaenga o tū o whaasararaunga le peninsula nei muru. Malo fore ngā rurue, malo fore le hon sa I le tātu o tunu tau amtanga o tiu te mga alwenga ma lava singa ese. Ia, pale whenga iei le tunu so sei tua le tunu, ia whapea fore tāpua inga e maota malawa. Ai le mai o leo mātou whatase ma soi fo I o le fiso komsina o sulfa inga. E pei o na e ai foi a tātou polkalame ma talanoanga whanga solo. Mātou whatase ma le whionga ia leota taalo leota e nā I vaenga o ngā tonu a le isu sue au tū. Ia o vaenga o susu enga whapitoa. Ia whape foi le tūtawang vale le sunga Michael Tamani Kairol. Ia wha ole o fisa utu o sota inga. Ia pole vaenga foi o sotanga ma sota inga. Ia whape foi le sunga ia mamea ngau teri ki. Ia ole sunga le ofisa sinia. Ole vaenga o sotanga ia ma sota inga. Awa lava ia le pulenga. Ia whape foi le tātou ofisa o le komsina o sulfainga. Whatala whatu I lau Weonga leota, maa lor fo lau manuia, maa lor foi de soifua ma le langi o ma. Ia, ale anganga whāloa lo mātou te whawhelo I atu I nei tai au fōu. Lau talainga whāso tau loa. Ia, pōle, anga foi sale aula nei vaenga o tai au, taita ia tātou pokalame. Mātou te fia whawhelo ai fōu, I pa ia lasi o sia tātou atunu, ua mawhai ona whaafonga mai. I nei fōu pokalame nei tai au, mai lava I maunga te tele, sa ia pa ia munga iti. Ia ele ngata fo ilea mātou te fia whawheloa, ele tu vai o le tala le lei, le au whai ngā luenga te tofi le atua o lo whanono manu, ia awa ia Samoa ma sio tātou atunu, mātou whawheloa im whaatalo whaatu, ma le anganga whaaloalo le nei tai au. Malo, ele nei lau fo I ona tātou talatala noa, tātou talamne whaasolo, nal fo I le teimi whaatulanga ina. Nga a me se foi o se lao lewa mai ma whaafo mai lu tātu o tunu whaatai foi o lewa maua le awanoa. A wā lawa le whafola ina ma le tau talatalanga o matawhai o I tausi a le tātou ofisa. A whapea foi o na tāua le nei awanoa. Ia mo nisi o vaenga o lea e whaalau loa I am whaame mo I ele maua lunga I le pulenga ma le tō ofisa. Wā lewa wa iatu le ota o ilpo kalame le mo salafai. Ia, sao le lei lau talainga sa le aula, ia o le aso sefulu iwa, po le aso lulu o le vai aso nei fuafua tātou ofisa e malanga atua I salafai. Ia e whaalauloa nisi o ana ngaluenga masani, e whaawau la vai tausanga uma. Ia o le laalafu atu le sunga maa mea na te whaapula atili tūlanga le pe ona e saunoa lau, sunga tai nei tai au. Ia, whaatai. Ma sa mamea? Tai vaso tau loa mo le avanoa, ia peona tulisa noa ia leota. O le aunga ma le whaamoe molo mātou sa walifani mai male, a si o tātou ofisa whaasa lau ni o suufongo sa mo ni tai au. O le whailoa lea wal whaafonga tāpua I mai o le tātou watunu, I tō langa o le whaamoe mo si o mātou ofisa mo le aso lulu o lo manei. Le ofofo ina e whai malanga atua ia nisi o sue la ofisa. E whaatu ina le tātou poloka po le tātou puf. I le maketi sa lolonga, I le aso suma le iwa ma le aso lua sifulu. E tu sa leo le aso lulu ma le aso tofi. O le aunga ma le wha moe moe. Mo le sila fia malo le tātou watunu. E leo iai sa tātou ofisa po se la le ofisa o komsina o surfa inga le motele sa la fai. A le anava lava ia o le ofisa o komsina o surfa inga. Ina ia langona uma le fina ngalo le atunu. Ma ia maua uma le avano tutusa o le mamalo Samoa. Iana o nanga ele ngata leo mta upe e fia fatu ai le tātou ofisa. Leo wa e se tō wha le whionga komsina wha perelo lo ne ofisa. O la mātou asia ia salafai ia ma la fatu ina le tātou puf le ma keti sa longa le aso suma le iwa. Ma le aso lua sifulu e tu sa leo le aso lulu ma le aso tofi.
ia fatasi la ma le asus lusu matasi o le asfalawe leo le fatula il tato pufi i le motanga singasi o mali to tan ma file lua i to sibi o le angwalava ia ma le fa mo ina ia langona uma le finangalo le atunu ma ia ma wala va no fatu ai meni mata upu ala va se mata upu se tulanga fi fa dia se finangalo ia ma wala va no mo tato mo tele sala fa ile ngata fo ile o ia fa mo tato va ngo su nga fapto ale mari uma ia ile fionga ia le ota e asia ia mtanga luenga leo po ofisa leo mo tele sala fa ia fa pela tato to ese vai ata o fa mo la vai o le mato ofisa ina ia langona ma ia mawale avano e fato ai mata upupo le ase fa sia sitan fa sanga ia o nanga ile ngata leo tite mata fa yo tanga luenga malo ia walta to mo tele sala fai pe so to le mananga fa alo pa tai ma me o ia I vai ngale o ni tapula fo I por me ole tala le vanoa I so se matua ma so se la foi wala I foi fana wa ongala tu tai va so to lo mole fa sili ma tango fil fa sili wale no silfia o lo tala le vanoa mole malo le tunu o le lava se mata o pu e fia saunoa pe tapa fo se fina ngalo le komsina fa pele malo le ofisa le ai le aso tala le vanoa o mata o pe fauna matu fata talano ina ma le o fo se ta mo fainga le nei ofisa yo mata o la ta pu le ngali le ele ngata ia ngal benga malo le se faitionga le ngata le ni tu langa na la pele fa tino ina mta fa yo mta ngal benga malo mo ofisa ia mo tele sala fai se ava no ta o le ele ngata fo le o tu langa mta o ta wa ya tau ia ni tu langa o afielia ia tau le malo le tatu atu yo la no ta o le fa to ai mta o pu fa tatano ia mo se fina ngalo o wale nga iluma yo so atu le ma nga fa lo pa tai lo fiona le ota ai tu sai anga I mai la tatu ofisa wa anga I mai le tatu tunu foi le ya to ia ona o le alesi step foi le pe mai on foi la yo to matanga te tai to tasi ia po so se vai ngore tunu fa so mai foi ia ni to tunga mani fa fitauli o le alesi la sanga foi le la yo to mana ia telele fa si fa so to lo ni tai au ia mole malama anga male sila fia tatu tunu ole nei au nanga pe ona saunoa ia mamea e fa mawina uma ia mata upole a tau au I fol malo tatu tunu uni felo inga I salafai ia olo ele mata ita ina il tatu ofisa nei e pe ole fa mawina o ni fa sea po ni mata upue e tu ina mai el mamalo le atunu ia ona faile ole ilo ilonga faile ilo ilonga fa tu la fono e ilo po se mata upu fo ile fito tonu il mato vaenga ia poni mta em fai no mato so ani ava ayetu mta upu e anga im tanga luenga leo po nisi fo I officer e mato te foto ina ia le toi fa se e atu fa tu la fono mta upu ile mtanga luenga fito tonu ia mta upu fa to ai mai ia o isi tausanga po tausanga fo inte nei na matu malanga I salafa ia nga o singa fa ka inga fo ile e matu mta upu na o fo malo le tunu I salafa I sale longa matu ina ifo fo ile pe o me o pilio suavai e fito itonu mtanga luenga le vai ia me vale pe wo kelele alo le pili ia wole ba ve foi la kwa pili alo yo kwenga mta upulanga fa penga e pionga ia ona nga imele mama tom fa mawina ia ona fa foi le tu sa inga male officer le vai pe le ase ina ia tu sai tu mai luo o le tu lo ma il fa sea ia fa pe foi po fe o toile e fa pena fo ntanga luenga le PC Yo ni sina fa se asa ma u mai me fo ia ele na male la ina fo ia mta upu e a fia I fo ia tangata ia la to pilim tu langa o le pe o le pau me fa pena ia e fa ia lava e fa mau lava ma faile I loilonga ia ona longo fo ile o tangata le ona fa se a tu langa ole fa nga yo ina ola na mta upu ai mole mta upua ia tau fo ile I officer le peona pa ia e mamea
mo silfia tatu atu no lo ye mato pusa fasea tofu lava le posta leo ma le pusa fasea ia o le pusa na ili fa pe fo iwa fo ile tu lo fo mtanga luenga leo fa pe o se vava i masei a o ina lo tu o mato pusa o lava le sangato le atu no e fia tau a mai sana fasea ia mato e no ma le silafia fo ile le website ia telefoni ia anga iska ngaka fo mamalo tatu atu no fia tusi ya e ona tau a ole ola na tusi tanga lo ile mato pusa le o so le yo lava no tonu ala le mato atu ma nga ia tu ia o mai fo ia ngai kusinga ai alu lava la process le tasi le piona e sa no ai e mai lava le fasea failo ilo longa ia ona felongona i fo ile male vai le po fe fasea po fe fasea a fa pe o senta o po vai ia ku semka o po me ka le pe fale pe nga oi ia o e fase sa o mtanga luenga o leo o la tolo i malo si anga so e tulanga mta o fa pena so le tula fon male nga fa alo faso malo fa tai le o talo na winga fo le mai fo le le ai se malo si anga telefone le tatu ofisa e o no o ai tulanga fo le o fi na nga fa le tula fon a me se ame mta pui le o pe on ta o le ia il processo le tatu o la fa facili sale eulo possible la fia fa mama la mata tatu no o mta fa yo ya mati tele ofisa kom sina su fa inga o meo fa unga tau pulenga ia fa ti ta inga pe fa pe wo fa se fa unga sem tanga luenga wa e afia o inga kong wala e ile marsi anga le ofisa le tu sa malan tu la fo ia pe fo na esa no time was all I met employment ska ka fo le o kuli man ngaluenga me va pena ia ta se fo na va enga e o mai man ko lo fa fa unga wa fa malolo o mala ngaluenga ia no o mai le ia mato fa ia le lo longa pe se ia o e o le mea muli o le fai o le susu e nga pe afa pe o se mta upu tau ia mato ona sa su elia pena sa o ona fa malolo le tangata pe o le va fenga kaunga kuli e malo ia foi taringa avisa ia pe afa o tulanga foi le o le mta fai tausi ala tato ofisa ia o le tele sa foi le e viso soani ia tau ia le tulanga foi le ngalo lo fatasi ina ia fo ala mea tele fa fitau vai o te roa le ota ia inisi o vai nga e tau nu mai o to e inisi o fa fitau li mani so tau na tau nu mai o to o marquês e de o leo e ko inga vai ko pena ele matou le si vai nga ngal matou le wa esa no ia isa e ta ole early resolution e va ve ana fo ia ai le i o aku le si la sanga o ngai me va ve maua ia wala e fo ala me ai le mta upo ia ona fo lola ia e au noa male alu tu la fo male alu tu la fo tato to se isa la fa o le aso lolu le a matai poco la mesa la fa ia o le ale fanga solonga foi le poco la mesa la fa i aso mo ia pe aso atoa pe le ia e ta ua foi le la fa fo mesa la fa partai mo le farsi i faso mo si fiel mal lo tato no la lampa au sala fai o le tato fa mo la fa tautai i le makiti sa longa i le aso lulu ma le stofi o ia fa mo amatalia ia pe open tato puf ile i valta yao si pa ia le lima le fiafi te le avanoa le tu watu mo tato malol tato watu nu isala fa ia si el polo kal tato office le o failo mai le pulenga le maketi salong o luma tonu lava le official le pulenga le maketi salong le la fatu ina le tato polo le ile aso lulu mala stofi ata si la mala sfala le fa mo ya i mo i le farma i to CV por mo tanga singa si to CV o lo ye fa mo a matal tato fa mo le ival tayao si pa iris fudu le uli po le tu tonu le la le aso ona ye fa mo to taliu mal tato official as falele ile va o le lua o ato fa mai eno nisio tu te mata fa yo mo tu nei po
pe o sitali atu le whaafsiri a te lele awa no mwhaenda tala mo le malo le tātou atunu. E a si el tātou ofisa le asolulu, a stofi, whaapea le asfareli. Ia, ora nā, mai nā le tātou atunu le whaua fofola le whunga leota, ia mre lātou vaenga whau le tātou ofisa, tā ua le avanoa le mo tātou sa la whai, o lea e avanoa ni vai aso ia maso fo i lua u whaatulanga, e anga e tuai le tātou porkalamire ni sa la whai. Ia, wai pio le maua le o tau stai mua nei wa se e sa la whai se me whapea. Pe sa iei mua pe... I masan la bona whati. E leo stai mua nei whaaso o peo na eftalai e ia o tau sanga umare whaua ulava la unanga le tātou ofisa wa ho ia le mamalu le atunu o afion papa au sa la whai. Tele fo i o la tau mta upo lo fia mawaisef sosoani. Ia e pio le awala le e pio na sauno fo i mamea. Wa ta fail fina ngalo le tātou komsina fo i ma le ofisa nei. Fai masi asi sa la whai. O la fo i mata upo si o tātou atunu i o lo alala i sa la whai. Ia se i ao mai ala tau mata upo. Ia le ngata fo i nā o le whaatartala noa mamala malama tātou atunu o lo alala i sa la whai. Ia au nanga nei fo i ofisa o komsina o sufa ing. Nari. Ia, ona o tātou taimi le o tamaro tau sa se tōru. Ia, la fotu e ni se vai ngā toia wale tau whamaina o le tātou taranoanga. Mai boa man whaafong mai o le tātou turu. Yes, I just want to say first of all, thank you so much for having us on the radio. For information, if you want to know about our office, our phone number is 25394, and also yes, 25394, and also for those in Savai'i, if you have a phone access, we also have our website, so you can go on our website www.ombudsman.gov.ws. And we have an online complaint form. So if you have any complaints that you really want to omi on your phone, please send us something that you want to do. And also for those who are coming to see us in our booth, last year was a very awesome. We had our booth in May. So please bring some evidence with you. If you have your complaints, if you bring some documents that we would like to document for your complaints. Whaftai lava, thank you Faso. Lau whianga leot? Ia peo na sauno atu ia sunga ia maiku. Ia mo si whio tātou atunu, ia ele mwhana la alo le ofisa whatino suenga po si tūlanga imta upe whato aiani. Pea uno mani evidence, ta ua lava wha maunga ele ngata i leo mau e lango imta upe wharuani. Ia mo si le fia fo yolo ia fo fa mo mo fatino ino si survey o sai le linga le si linga fina ngalo la tunu o la lampa pa o isa la fai e tu rango la tu si la fia mo la tu o wea o ia ngalo nga fatino nei ofisa ma o ni fo fa mo fatino fa ta si lava ma le fa mo le isa longa fa pe ia le mo tanga singa se tu si ia ma vel ni avanoa e mo le tuale mātou whaaftai tele, i le whionga tamai tai pule wha perlo lo ofisa whaasa lau no le nea wanoa tāo, whaana mau al mātou lau nei, e whaailoa e fo i o mātou whina ia se wha moe le ofisa, a waleanga i atu le tātou mo tele sa la whaila sururu asau nei, ia se taimo tātou mawai, ia tu i ovolo tātou wafa mani a maile tua i tō engon nei aso, sa mo la fa fonga anga ta po il ni ta ya manuti reina ga wenga fu fonga ni ya so ta to filo ai sala fai le solulu o fu ina mo ta to po kalami suane ma yani ma ili market salon ia fa pele mo tanga singasi to si mo ta ta upele ngata ile stu nanga fi fa siringa ma to ofisa o so atu le mana fa lo fa ta tele mo ma to wa no Malo sa no fa ta mai mo mai na ta tu tunu ia ta to tala no nga fa pe for felo inga ya male fiona ya leota ta alo leota ya male lato sa se tolu ya mai official komsina o sol fa inga ta wala nei por kalame ta wo for fa la biloa leota auto mo ta to mo tele sa la fa snei ya ile ta to tala no nga mo ia tele fa wina tiu te mga bengon dia son fuwa